lokhulumayo phansi esithathwa wase-159 namhlanje uLwesibili eziye besithembisile ukuthi lesistrati sizosikina siqalile. Today sine-City Parks zobe shilo ukuthi sizotshala iy'hlahla siqalile sitshala iy'hlahla manje ekuthekile isistrati sibukeke kahle kube isistrati esihle. Besithi akubuyeli muntu la kudala akunamuntu obuyelayo lapha kuhamba abantu lesistrati kwayisibuke kube isistrati esi-right la abantu bezokwazi ukuhamba khona. Okulandelayo manje sesizofaka amabhentshi where abantu bezokwazi ukuhlala khona bekwazi ukukhonektha nakuma-Wi-Fi. But la siqalile sifake iy'hlahla asisabuyele emuva sezingibona amalayithi azithiwa akhanya wonke asilindi lutho sekhona law enforcement isesekhona akunamuntu ozobuya either baye court or abaye court. Even i-court ngama-grant bethi ababuye sizozibambela ezomphakathi ukuthi sikline la akunamuntu obuyela la. Siyabonga-ke bahlali, siyabona abanye benu nijabulela umsebenzi esiwenzayo. Siyacela niqhubeni sisapothe la akusabuyeli muntu akubuyeli muntu but qhubekani sisapothe. Manje besenza sitshala iy'hlahla until the 6 so besifake iy'hlahla sifuna amakhamera siyasebenza. Bunga-check-a lapha benzumele ikhamera iyashaya uyazuma everything yonke into iyasebenza la akunamuntu obambe inkunzi manje. Siyabonga-ke kakhulu bahlali. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Diyakhala ke lapha eJohannesburg guys, ngiyo nje indzaba letrenda kulamalanga kokuthi bathi abafune ukubona gweregwere lapha kuleya ndzawo and they mean business ke sana because itolo sibonile balungisa vele lapha kuleya ndzawo nalaqeqebuke khona skontiri balungisa bafuna kuphesha alesiya skontiri basho ukuthi kufuna kufake ihlahla lapha yana leto shayilisela moya then bafake ma benches labantu batohlala khona batingcibelekele o batidonsela iWi-Fi. And I'm sure ayabona amaforeigner ukuthi it's chai for them son. It's chai. Mabangahambe nyalo ayisho ukuthi ngeke baze baphinze bahambe phela because bayabatshela ukuthi abahambe, bayabatshela ukuthi ayisekho njena lana eJohannesburg CBD insawo emaforeigner. Abantu kufuna bahambela ngokukhululeka, kufuna bahlalela ngokukhululeka. Kufuna abantu bashayiliswele ngumoya eJohannesburg ngendlela la kulenzawo lebe kunesiphithiphithi igcwele ngakhona. If you know this place you know ukuthi party phone la mawufaka party phone la siyazi ukuthi mawundlula la kufuna ufake ephentini cause akunkunzile banjwa lapha ngathi bayebambana ngemasalamusi ngendlela inkunzi bayebamba ngakhona lapha yana. So this guy is explaining saying ukuthi bayalungisa la kulendzawo lena njengoba sitibonela nathi uthi yajabulana ngokuthi yabona ukuthi abantu bajabulile ngalula bakwendako lapha kuleya ndzawo uthi yajabula abantu basho ukuthi ayibona ibambe njalo ngiqhubeke njalo muhle emsebenzini. Balabaningi they are really happy ngalokho lokwendeka lapha eJohannesburg. Lokho abantu abaningi baze bagcine basho ukuthi ngathi ngavakashela nala sihlala khona thina into khona nazo kusetha phela ngoba vele ama-foreigner guys they are everywhere. Baningi nje abantu abakhala ukuthi ayibo ngazuthi nakithi ningafika Nkosi yami nisendele lo msebenzi lomuhle leni wende lapho eJohannesburg. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.